ubushize twaganiye ku isezerano tuvuga ko Imana yibuka isezerano ryayo iminsi yose kandi ijambo yakuvuzeho bitinde cyangwa se bitebuke nta kabuza rizasohora. nkuko ari Imana itabasha kubesha, ikaba Imana ishobora gukora n'ibidashoboka. nkuko ikoze ibishoboka gusa ntaho yaba itaniye n'abana b'abantu. akenshi iyi Imana iduhaye amasezerano dukunda kwibaza uburyo ki ayo masezerano azasohoramwo, ariko Imana iyatanga izina uburyo izayasohoza. na Sara ubwe yaribaza ati mbese ko bavuga ko umugore ashobora afite imyaka 45 none njye nkaba afite imyaka 90, ubu byashoboka bite ko nzagira umunezero wo gukikira umwana ngeze mu zabukuru? nubwo Abrahamu na Sara bari bashaje ku mubiri, ariko ntibyabujije isezerano ry'Imana gusohora mu gihe gikwiye. nkuko Imana ntikangwa ntibishoboka, birakomeye cyangwa se byarangiye, ahubwo mu byo yasezeranyije byose niyo kwizegwa kandi ibasha no gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. iravuga bikaba, yategeka bigakomera. birashoboka ko nawe waba wibaza ibibazo bisa n'ibi. inkuru nziza ngufitiye kuri uyu munsi nuko Imana yo mu ijuru ari Imana ishobora gukora n'ibidashoboka. nkuko ikoze ibishoboka gusa ntaho yaba itaniye n'abana b'abantu. nkuko ijambo ryayo ritubwira ngo imigambi y'Imana si nk'iy'abantu n'inzira zayo si nk'izabo. bidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana ni nk'ubufindo. Nachakwitanga umugambi w'Imana ihora iteka iwubereye maso, ku manywa ituyoboza inkingi y'igicu, nijoro ituyoboza iy'umuriro. Nachakwitanga yo